ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke Paidbah ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hai kini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kasani Indane Shillong haringkat ke jengat trelang ber office jang ke online 10 service center 5 ke skim Pradhan Menteri Ujwala Yojana kala pelat Paidbah ki tendong le air shed jing shed niki LPG cylinder haga ka khandai trip ujulew arajar phosau kumba prabu sau tuli ki long yeng kala yo pedang yakini ki tendong le air shed haga shnong pethor umkra ke bre ke skim Pradhan Menteri Ujwala Yojana ke belamang kerpang tan ke benta ki long kumi ki bedong Hagani keski lasa kilang ru daga kong Christine Krim keberi ketra jangka Sunny Indane Shillong ubak juban lang Kharbi Kiew ubade managing director jangka online 10 service center bat QA. नीचे में नहीं होनी चाहिए लेवल में नहीं होना चाहिए सिलेंडर के साथ ये बराबर ऊपर में होनी चाहिए समझ गया पाइप अंदर चल जाएगा इतना हाइट भी हो जाएगा अब लोग गैस में लगाएगा ना पहला ऑफ करना पड़ेगा ऑन करेगा ना तो इथू नहीं कर सकता नहीं बैठेगा ना आप लोग मालूम ना तो इथू पहला ऑफ करो तो इथू आप प्रेस कर सकता है ऐसा देखो ऐसा प्रेस कर सकता है ना और जब लगाएगा गैस में ना कभी ऐसा ऊपर से मत लगाओ इथू अंदर से इथू ऐसा करो और इथू ऐसा करो ना इथू प्रेस करो फिर इधर लगाओ दबाने पड़ेगा थोड़ा पुश करो और इथू छोड़ दो और जब अच्छा से बैठता ना आप ऐसा भी टेस्ट कर सकता है देखो इथू अच्छा से बैठता ना तो नहीं निकलेगा ऐसा भी आप ऐसा भी कर सकता है एक वे पर देखिए का ini tu kam lip ram dan ni fi kapat off lah di off na kan ni kam ni mentah buat kan ni kam tu di off yu ni susah be wating ra la pe hi bakam dending ni suram susah be ni regulita kam ni susah be kutu basit lau gas ben tang di ni tap nak tang di ni ru setap tang di ni ta saya nak ikut dekat sender sabar saya cufu ni ni kawan ban kenapa betul kam nilai ra tapi long you can read about गैस नया पाइप ना तो गैस भी थोड़ा टाइम लगेगा ना गैस में बचेगा जब आप रोज लगाएगा ना तो कुछ कोई बात नहीं gas itu orang kasih kan simpor kan dia bantang ya kan ni hatang balik improve mo nalo kataron naman bu pipe kan thamai ka gas kan thamai ka simpor kan air bakan niat mo kata tangkang si seniat ni kan lo ko itu bantang lana ngam bantang dia memang gas kali aku agak sudah nak switch untuk input gas ni kampung jengai kandung nak sini kampung jengai nomor tu kena buat janam nomor light PM tapi penmek ka light jam kamu kasih mi di spark belum kum light ta PM light ta tang nitur ka sebut dah kali ke gas PPP benar bandi sebut film benar di penmek itu kamu kalak penting nomor dah hajan kamu kalak bandi off nampak ada penmek kalah pelip kalak itu pelip baik tambah at least bila ada belau tu berbatai dengan mana stop nak tu jingkap selesai nak sabar tu kokos sesuatu ini saya dah syukur jengkang ya Di ngawan nang ni nakaliang jong ka agency Sunny Indane Agency and ngadi distributor from Indian Oil Corporation. So kumba pila bantip menta nadu mention snem ngila sedang biang mansam ya kani ka Ujwala connection. Di kani kini ki brio ki pengiwan sam menta hang ni ki dan top sangot ki connections bangin pelat menta kasengi. They are a part of Ujwala 3. Di kini ki brio ki pala alat shwa ka ka keteng juki ka alat shwa bagan dong ka moral code of conduct. So that is the reason why ngidang yo ban pelat menta. Di kidang don kadang ya chu kani ka scheme. And then obviously the second phase of installation kan one dah kelak pelat ba na po ka Ministry of Petroleum. Di borok syakata mentala shipnai alpanai because kadang-kadang elections tinggi dengan palak ban pelat hilong on hold yang kini kebriu. Di mentang sing ni kemen
wat lada kadon ngani jing slap eru bangi yo ban wan chene ti hakani ka scheme kini ki group mentang bangi pelaj ki yo artli ki cylinder tama ki cylinder ki pasan kilo mo they are free of course ki yo lang bat uwe pipe u regulator pa stove they all come under the same scheme and the whole cost of the products that we are giving is around 4,100. So the next time pat bakishim ka refill hakata ka porte kin hapan siu ya ka buy refill jongka cylinder tangkum tahi nga kemenru ba juban idon lambat ni ba juban is the coordinator who has been helping us from this side and nakaliang jung iru ila awan rabun bagi forms changi but ni dala awan pendap nakaliang jung ya ka kabungnya this is only the first batch from his side and ni kermen ba the second batch ru kin mi lot kat bai ai ki forms ni ba kin mi lot ki keteng tama kila bandoni here and there ki bamyo for some reason or whatsoever and ni kermen ba we will overcome those and he will help us through those difficulties. What they have to do now is mentang ngila le kami ngila don bet ka SMS booking or an IVRS booking or a missed call booking. Once they do their booking, what will happen is that it will come in a system. Tingin tip manu ki brio ki padong kam gas ki no ki bamdon kam gas. Namar lada ki brio kim book ngir ngim la man tip no. Namar ngi shong apo office ngim tip jing dawaju ki brio. They only if they do booking ngila man tip. And mentaru ngidang edon ka jing kren ngidang yawat ki brio ki babyang bangin bu bangin thung ha kanu kadong kan not necessary tang hang ni. Bangin thung bangin bu temporary ti bangila ban bu dari ka cylinder ka ba he ka ba khat 100 kilo ni la ban bu new to leak cylinder for emergency purposes at any reputed designated maybe by the wrong Shillong or something like that. In emergency situations they can always pick up from there. Namar ba ngim la ban temo ka jing you sometimes tang ba the good thing is but namar ba yakini ki mangi ai da ka 1 kilo nei ngi ban ai asli ki cylinder haka ya gidon ki area pat bangi yo ban ai ka cylinder ka bahe ngi yo ban ai bet tek tang away cylinder ka tu cylinder bahe so ka kini at least gidon back up de la da kila lut kila la ban book then chisni asli tingla yo hi ban wan ban ai you can I don't think there would be any need for such emergency in the middle of the night or in the middle of you can bakin kinam don e issue ban thang kan ti chisni ti kithap ai por hi ngi bangin wan tang ta hi Haga beringkong ka jingsungu kadi ya ka Ministry of Petroleum and Natural Gas. Haga bagani ka Ministry jongka sarkar preng kala pelat kini ki gas kumba pila ban kan mau dangi Pyllait cek tu ka banai November December. Haga ba ka channel ka jong pi hi ka wan haga tu ka singi ba ka don lang ban ngi ka tu ka singi. Haga por bangi panlong ya ka meeting ka ba crowd ba ka ba he ba haga ba ki he ki han juga Indian Oil Corporation Limited ki don haga tu ka singi ban pensyai Paidbah na ka banta kani ka scheme PMUY ka Pradhan Menteri Ujwala Yojana. Dia kata por kada house name arjar apulai bunai nomba hak por hakasingi sajan bengi pelat ya kata program. Dia kata program Pyllait ka jingdon ringkat jongka Indian Oil Corporation Limited ringkat bagi agencies prepare ringkat bagi office ko online service center bat kumjur ke NGOs ki bayarap ban pentelon ya kani scheme. Hakelangi jaka jongka ni ka rikhasi jantia ka jungi. Di kumba kalong benda kasi kada ngilai ban khat yu so khamtam man kani kisnong penthor umkra area berkawai ngelayo ban kait yo so menta kasi hakaba katkum ka area ka Sunny Indian agency ka gas agency ka bapet ka ni ka dong ka jongi sing penthon kra area ka jongi kuma Pyllait so mentan chakhamat balakran ni kong Christine ibelong i distributor juga LPG hangani ka area ka jongi Pyllait so ba ila ong bang ngila pelat menta kasi proposal teliki cylinder ka bakan thup langru yakin ong song baro jongka penthon kra ki bakan thup nadu ki jat benriu khasi jantia bat garu bat kumta teter bat ki bomni khasiru ti ke namar bakan ka scheme ka ya baro kelum lang ti ngilai i hang tu ha program ka jungi mabantan ba ngilai ran kumtu ki Paidbah ban yo bantana ka bantana ni ka scheme ti hoi ngan sum ban ai khoplei khamtam e ni ki prapsau ngut ki longyeng ki playo e ni ka scheme but kani yang dei tang first batch ko mala ong mantan da ka Sunny Indian kani ka dang dei tang ka first batch ka bangi pelan di yeki second batch third batch bat kumta teter kinang don ki ba nginang yo hadin ya ka list sanang pelan bat ka office juga online service center kan sanang penbana ya ka kerteng ka jungki hadin pat hadin mengayo ya ka list di kumjuru
nak bentak itu kita barang apply kan ka LPG cylinder kita belawan apply haki agencies ba pair ke badan keleng saudong jong ka sor jong iru bar kam tam ni pon thor pra jong iru wanam do jong kermen namar ba ka application jong pi kadang nya pok proses kadang dan pok proses but ki verification process kadang don kadang don laga jong level of verification nadu ka entry level hadu ka verification process but kum juru ka allotment process kadang laga jong ti ngisku man ai khoblei ka sani Indian agency ka bolong ka gas agency ka bajong kan ka pon thor pra area ka jongi nak mta ki kam ki bahag jong phi bat kum juru ki distributor ki ki gas agency ki badan keleng saudong jong ni ka Shillong jong bat keleng jong kari jentia ki ba le ye ni ka kam bahana kam ta ki Paidbah ki jongi ti kan tang yawai ha bangan penkut ye ni ka khobor dengan kwa ban IP ka we ka jing kermen ba ka khobor ka bang ayo wer nang ni nang tai kam tam en ka Indian Oil Corporation Limited leng ba ki sales manager ki ba pet ye ni ka regional ka jongi ka ni regional area ka jongi kila ongi nga ba juban wanam do jing kermen ongi ki Paidbah wanam do jing kermen namar ba ka ni ka scheme nginang la ban apply ka but wala ka allotment yaki gas yaki ni LPG ka jing penpiang nam ta kini ki cylinder kandang shimpor let's say handrai yaki application nginang la ban shim haru banai August tikani yaki ni ki application nginang la ban shim haru banai August handrai ngina om kular pare phi ba baro phinya yo alot namar ba ka shong ha ga jing don jiki cylinder but kani bar khoi namar ka di ka scheme ti ka sarkar ka pelat daki phase ngiri benzu thu ki pelat daki benta ka first phase second phase lani ka first enrollment ka second enrollment kum ta ter ti kani kalong ka khobor ka bahana kam ta ki kilong ying ki beduk kam tam kilong kami ki ba shim khia ka kamera sejja ti wanam du jengkermen ni nak office jeng online ten service center ringkat bagi NGO so ringkat bagi sing triman subha ki self help group ngin nang yetre ringkat nak por bat kumbala kular mentan nak sani Indian ru ba ngin saile ban bu yakini ki area of application kan nak mata bangin apply ki applications bat kumbala apply school mentan ki don ki emergency cylinder bangin bu ru ti kani kalong ka khobor ko bahana mta ki Paidbah jong kari ba jai pendri ko jongi kublai shi hajar nu